onda smo se smrzavali ko k***tine. Znači, najgore snimanje ikad. Znači, mi koji uvijek žugamo da nam je vruće in drag i da se topimo i to, užas. evo sad mi je vruće i to, i onda dođemo na snimanje u kineski paviljon gdje se smrzajemo ko pičići. Da, kraj 12. mjeseca. Je bio intact, kužiš. Da, ali ti si z***vala produkciju tog videa jer si ih ispitivala šta je Slavko Sobin odgovorio na to. Baš smo bile na njih tamo. Ćao! Ćao! Moje ime je Sen. Ja sam Entity. Dobrodošli. Ovdje su na nečem bilo... bijelom. Smo mi, Ana i Ivana Nikolić. Ne mogu se smijeti ovo! Ajme, yes. Mislim, they are so iconic for doing that. Kako dobro. Kako si odmah... Ajme, na beton si sad ovo počela, čekaj. Šta je tema? Ej, oni su se nazvali Ana i Ivana Nikolić. Da, Ivana Boom. Fali to Boom, ali dobro znamo na koga Ali mi znamo na što su oni mislile. Znači, postoje dvije Ane Nikolić sad. Jedna trijezna, jedna pijana. Danas pričamo o snovima. San. Šta? Aha, jel pod snove smatraš kad sanjaš ili aspiracije, kao čemu ciljaš u životu? Možemo prokomentirati oboje. Jedno i drugo, da. Jesi ostvarila sve svoje snove u životu? Što smo rekli, nismo još na Maksimirskom stadionu nastupali, to su nam ciljevi. Pa da, pa kao snove, šta sanjaš, jel? Sanjam da sam s tobom, rušim sve pred sobom. U 1000 boja. Sad si u 1000 boja. Osim u zelenoj. Dok sam još bila mali p***er, sam tako, dok bi slušala tako razne pjesme i kao plesla po sobi, zamišljala kako ja te pjesme izvodim, znači jednog dana i evo to sad nekako radi. Tako da se to ostvarilo, tako da dreams do come true. For us. Koliko sati dnevno spavaš? Jer ja, na primjer, jako puno volim spavat. I, na primjer, mislim, nije mi rekord, ali onako, ako puno sanjam, znam doći do tipa 18 sati dnevno. Spavanja? Da. U danu? Da, i tipa... U dan traje 24 sata. Šta si ti lav? A mislim, jesi dosta, Da se ja ne moram ustat i pišat, ja se ne bi ustala. Ja ti navijem budilicu kao ajme super, spavat ću čak 8 sati i kao 15 minuta i onda se probudim samo od sebe za 6,5 sati ili 7 i kao ok, šta ću sad? Dobro, ti nisi normalna dok spavaš, ti meni znaš na turneji reći da sam čudno disala dok sam spavala i onda kao probudila cijelu sobu. Znači, čitala sam da ljudi koji se bave tipa nekim, znači, meditacijama i tim stvarima i koji su tako jako fokusirani na te stvari, mogu tako napraviti fokus i u pravcu svojih snova. I onda sam se sjetila kad smo bili u Splitu i kad smo išli spavat i kad si ti nama upalila za smirenje i da bolje zaspemo onu ženturaču da se nije gasila. Šta je to bilo? Neka meditacija za snove? Yoga nidra. Mislim, kao ideja je da ne zaspeš tijekom toga, ali to te toliko lijepo fino šupi da zaspeš odmah. To ti toliko fino ide na Znači, ja nisam mogla inače zaspim odmah od toga. Štura je zaspala ko zaklana. A između nas je sposobili ko mama i tata. Da. A ona sa strane, svaki put kad ta žena krene pričat, ona... Ja sa strane umirem od svega, ne mogu zaspat više jer ova je toliko nadana i živcirana. Uglavnom meni smeta svaki zvuk. Meni treba biti, ja sam ona osoba koju budi apsolutno svaki šum i svaki zvuk, baš imam lagan san. Ja bi zaspala na prije alarma se budim. Alarm kad mi zvoni na prvi taj, gasim i ustajem se odmah. Isuse Bože, moram 5 alarma navit. Ti si jedno od tih. I znam da kad, naravno da mu kažem snooze, pa da me još kasnije zajebava. I onda moram ih s namjerom rasporediti jer snooze mi na mobitelu traje 10 minuta i onda ne mogu naviti alarm svaki 10 minuta da mi zvoni jer će mi onda se poklopiti sa snoozom, nego mora biti između, tipa 5 minuta, tako da kad snoozam ih 50 puta da se svi oni pomiču isto sa strane i zvone mi.
Jer ja nikad ne znam kako ću se ja probuditi. To je baš, bolje neka mi bude 60 alarma nego da bude kao 2 i ja nisam. Znaš šta sam, ja sam ti nisam ni day person. Znači, kasno popodne. Not a person. Kasno popodne minimum. Jel imaš noćne more? Da, sad sam neki dan imala, ali zato što nisam navila alarm, a trebala sam se ujutro ustati za nešto. I onda sam valjda podsvjesno to kao budalo, probudi se, moraš alarm navit. Jer tako da kad se onda, jer jedino što ćeš te probuditi je noćna mora. Kao, ja ne razumijem kao da je to biološki, možda kao postoji da nas probudi. Jednom sam sanjala nešto i shvatila sam da sanjam, ali mi je bilo kao... Okay. Pa da. Mislim, to mi bude, kao bude mi u glavi kao, aha, ovo je sanja, ovo sanjam, ali okej, fora. A nije mi to diva kao, a čekaj, lucidni san, idem na confessions tour onda sad. Jer tipa, ako mogu biti bilo šta, bilo gdje i kao... svjestan da je to sad san što se zbiva i kao... Pa da, ali kažu da ako znaš da sanjaš, da onda možeš si narediti kao... Dobro, možeš malo tek. Idem na koncert Ceha Aleksić u Tuzli. U Tuzli. Ja se ne sjećam kad si imala noćnu more, to baš nekako... Oh, wow. Uvijek lijepo sanjam. Jesi li kad sanjala da su ti zubi ispali? Stalno. To ljudi imaju. Znači, jer ja sam nosila aparatić i onda mislim da mi zato sam ostala istraumatizirana i... mislim da sam tako saznala da sanjam, jer sam imala aparatić u ustima i krenuli su mi zubi ispadati i onda onako, aha, ja ovo sanjam sad. Jer kad sam nosila aparatić, znala sam, dalo mi se dogoditi par puta, da sam došla doma užasno gladna, isparana. I idem jest i sa žlicom zakačem to i skinem sa zuba, jebem ti majku. I onda, kao nije mi to problem, ali onda moram ići kod tih budaletina da mi to postave nazad. I onda će mi oni isto srat šta nisam pazila, a ja sam bila jednostavno gladna i nemojte mi jebati. To je užasno zanimljivo jer baš puno ljudi ima taj san sa tim zubima. Kuši isto sanjam kao šta ste ih ispravljala i mučila se s tim ako će mi sad pasti i biti ružni. Ima neki razlog za to, mislim ja ga ne znam, nisam toliko istraživala, nije mi se dalo, ali možda će neko znat pa će nam reći. To ima nešto s novcima isto veze. Zubi i novci. Pa nešto. Mislim, moraš imat para da bi si kao svela nove zube, ali ne znam. Šta znači kao ako sanjaš da ti zubi ispadaju? Znači da imaš 3 sise. Jesi čitala te... A jesam, ali mi uvijek bude kao... Da, ali uvijek mi bude kao... Ne, dobro. Kao sanjala si zmije, bit će... A da, šta ja znam. Nije mi se to baš ostvarivalo. Znači ne vjerujemo baš u te... Da, to mi nije. A horoskop, da, dobro ti. Šta još sanjam? Jesi ikad imala paralizu sna? Ne, ja mislim, to ljudi lažu ili šta? Ja sam dugo mislila da ljudi to lažu, dok nisam prvi put imala tipa preklani. Iako svugdje piše da se to događa ljudima dok su mladi. It's true. It is totally true. Da, paraliza sna i to ja nisam znala šta je to, nego sam ja, znači to sam imala i onda sam to nekako izignorirala i onda sam nakon puno mjeseci to opet imala i spomenula to nekim ljudima oko sebe i onda mi je prijateljica i kolegica rekla pa imala si paralizu sna, to je to. I to kao stvarno postoji. Okej, dobro, užasno je. Znači doslovce ukočiš se, ti si znači svjesna, ti si budna, ali se ne možeš maknut. A jel si kao zgrčena? Zgrčena, ali najviše mi je čeljust. Shut up. Najviše mi je čeljust nekako zgrčena. Šta si imala prije? Najviše osjećam taj grč u čeljusti i kao želim je maknuti, onda sam u paranoji da će mi usta ostati ukosu. Znaš kad ti majka kaže prije ako izađeš na buru mokre glave, ostat će mi usta ukosu. Ko Tuđman malo. I onda se stvarno mislila da će mi to biti kao... I onda ti samo prođe. Možda se isto to meni ne događa jer mene ne možeš probuditi ni da hoćeš. I onda kao... možda je to isto kao neki... Štura, spomenuli smo te, kad si ležala između nas, kad smo zaspali u Splitu, kad sam ja upala... Sjećam kad smo bili u Splitu kad je upala meditaciju. Ti si odmah otišla. Na prvom prstu. To je bilo učenje. Molim. Ajme da. Išao prst po prst. Prst po prst je ona išla, svaki dio tijela. Aha, ja sam mislila kao koliko si dilated u rađanju, Isuse, ali bilo je nešto, neke zmajeve spominjala, vi ste već spavali, onako kakve zmajeve sad spominjala. A to je rode u priču kasnije, to mi je super. Zato što kao, ako i ne zaspeš ispričati neku kao priču za lako noć, pa kao imaš uvijek, u plus ti uvijek. Jesi ikad mjesečarila?
Ne, ajme, bravo! Znam ljude koji jesu i tipa ono da ih snimaju i to, ali ono sad Ja isto nisam. Isuse. Znači, moja prijateljica ima dečka koji mjesečari i upoznali su se, znači, na sezoni, ali on baš ono, on ti heavy, znači mjesečari. Meni najdraža njihova epizoda jer ih ima naravno više. E, to je ista ona koja je bila sa mnom na mome parasailingu. Okej, dobro. E, znači, Njoj se oni svašta su događa ti, baš. oni su ti tako spavali skupa u krevetu i on ti je sanjao da ona upada u neku jamu, u neku špilju i da on nju mora spasit. Nju budi bol u rebrima, otvara oči i nalazi se na podu jer on nju uzeo iz kreveta i bacio na pod.